namana burukon oti yo gotilot jala namana burukon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang kopi dua koreng di Bidusia ayat ono. Ganukma nyocar nirohan unang masian muruk manang sian naso tarjua ay dihaholongi debatado nalas roha mangaleno di 2 Korin Bidusia ayat tangaku na med-meda Tuhan nasohea masari dope awon Tuhan rohaku mahulehon Tuhan naboy pelehonoku gabelas di roham jaloma Tuhan sailas maroham nalabok marpanay dapotan pasu-pasu ay dilehod do siyan idahana tuhalak na fokus orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. So tardonian sadiama argana Tuhan molosai ni rajuman sude dengan basah